Ben, continuamos entonces. E o acordo que chegamos é que se fará sin que haya diferencia entre prácticas que se van na POB ou non, e se fará por tramos. Serán 250 euros se son 15 persoas, 240 se son 16, 225 se son 17, 215 se son 18 e a partir de 19 hasta 25 ya sería a mesma tarifa, o mismo precio de 200 euros. Así modificado. Entonces, e xa nada máis, partemos a votación. Votos a favor e apróbase por unanimidade. E agora sí que entonces damos paso ao punto número 3 e ten a palabra a concelleira de Medio Ambiente. Ben, trátase da normativa reguladora da tenza e venda de animais, a protección, tenza e venda de animais, no exercicio das competencias que ten atribuídas o Concello, según a Lei 7/1985 referentes á protección da salubridade pública e da Lei 4/2017 do 3 de outubro de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. A proposta é aprobar inicialmente a Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Tenza e Venda de Animais e someter dita Ordenanza Municipal a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Simultaneamente, publicar o texto da Ordenanza Municipal no portal web do Concello, co xeito de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. Concello Socialista. Aí traemos unha ordenanza que, bueno, a ver, densa, en moitos casos repetitiva, e me gustaría saber, porque, bueno, aquí tampouco non din, non ten acompañado un orzamento, o sea, unha partida económica para desarrollala, porque, bueno, aquí fala de gastos veterinarios, fala de anticoncepción, fala de alimentación dos animais, fala de vixiancia, porque a vixiancia di que no rural, bueno, no rural, donde sea, non pode estar máis de 4 horas preso un animal, entonces terán que contratar alguén para a vixiancia para que se cumpra a ordenanza, porque, digo, que a policía local non se vai encargar de andar mirando se o pan está preso 4 horas e media ou 5. Entonces, bueno, non sei como teñen pensado desarrollala, porque isto vale cartos. O sea, aquí vale cartos. Tamén é certo que ellos piden máis adiante a Xunta de Galicia, pero non poden contar as contas da leiteira. A Xunta de Galicia dará, se cadra, algún tipo de subvención, e ao mellor non chega. O sea, ao mellor, no mellor dos casos, pode pasar que sí, pero se non chega, temos que saber os veciños da Poba cantos nos custa esta ordenanza. Provenidad. Sí, boa noite a todos e a todas. Efectivamente, esta é unha ordenanza que se presenta ao pleno, entendemos nós, e así o pon na exposición de motivos, vinculada á recente aprobación da Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, que se aprobou no Parlamento da Galicia cos votos únicos exclusivamente do Partido Popular. Ben, esta é unha aprobación inicial dunha ordenanza municipal, como leva facendo BNG desde fai moito tempo, cando se presenta unha ordenanza inicialmente con un período de exposición e de posibilidades de presentar emendas, suxestións, etc., ou lanza ou regulamentos que se teñen presentado
moitos neste sentido, o BNG sempre o que fai é absterse neste primeiro pleno, estudiar en profundidade a ordenanza, mirar se é posible mellorar a presentación de suxestións, enmendas. O segundo pleno de esas enmendas e suxestións se estuden, pois o noso voto dependerá efectivamente de como quede finalmente esa ordenanza. Por lo tanto, nós neste primeiro pleno, pois o noso voto vai ser o da abstención. Por el Partido Popular. Bien. Yo creo que trae una ordenanza para el bienestar animal, creo que es algo que todos queremos, que todos pretendemos, pero creo que nosotros entendemos que tendríamos que haber pedido primero otro tipo de ordenanzas, como de ruidos, probablemente, que se va a debatir también en este pleno de esta, pero bueno, ustedes la traen, creo que cometen un error siempre de partida, que es, dependiendo de su criterio y su buena voluntad en todas estas cosas, creo que hablarlo, consensuarlo con el resto de las fuerzas políticas, porque son minoría. Pero nos traen, entrando en el tema, un argumentario, un tema de artículos donde nosotros muchos de ellos no estamos de acuerdo con ellos. Eso lo digo así, porque incluso creemos que algunos de ellos son ilegales. Porque no se puede, como ustedes dicen aquí, pero bueno, como que se debe permitir la entrada y permanencia, se debe permitir la entrada a los funcionarios en el domicilio, cuando entendemos que la Constitución establece en el artículo 18.2, creo. ¿Pueden decir el artículo, por favor? Sí, lo digo, espera. Después te digo más, pero te dice que el funcionario, ustedes ya lo reconocen como personaje, el funcionario que va a dedicar o se va a encargar de realizar las funciones de control de esto, tiene la potestad de autoridad. Yo creo que un ayuntamiento no puede dar la potestad de autoridad a un funcionario por hacer un reglamento, sino que eso ya está delegado en los funcionarios de la policía local. Es el artículo 13.8. Los propietarios o poseedores de animales deberán facilitar a las autoridades competentes, a entes municipales o a inspección sanitarias visitas domiciliares pertinentes para la inspección, y que se aplicarán en todo caso las medidas higiénico-sanitarias a la autoridad determinada. Les dicen que deberán facilitar. Están ustedes obligando a la gente que... Eso creo que está recogido literalmente de la ley, pero... Yo no sé lo que pone la ley. Habría que mirar la ley también, claro. No, perdón, yo aquí lo que estoy analizando es un reglamento. No, la ley no sé lo que pone, lo que no pone. Aquí pone textualmente que los propietarios deberán facilitar a las autoridades competentes, agentes municipales de inspección, las visitas domiciliarias pertinentes. Primero, no sé cuáles son las pertinentes o no, pero yo entiendo que no se puede entrar en el domicilio de nadie sin su autorización. Bueno, ustedes ya determinan que tiene que ser así, igual que determinan que el funcionario correcto tiene que tener la potestad de autoridad, cuando entiendo que quien la tiene no es el Consejo el que tiene que determinar quién es autoridad o no pertinente, y que incluso en este ayuntamiento ya hay funcionarios que tienen la pretensión de carácter de autoridad, que son los miembros de la policía local. Pero bueno, y aún así hay muchas más cosas, es decir, no hay cosas en las que no estamos totalmente de acuerdo. Esto va a determinar que los perros no pueden ladrar de 9 de la noche a 8 de la mañana. Entiendo que es un argumento de buena intención, pero plasmarlo de esta manera para que alguien después lo sancione, que ustedes ponen como sanción leve de unos 500 € porque el perro está ladrando. Yo entiendo que yo tengo perros y me cuesta trabajo educarlos de forma de que a partir de las 9 de la noche no ladren, pero bueno. Y yo creo que, bueno, el trasfondo realmente, de verdad, lo que vemos es que no hay muchas cosas que creo que no deberían de estar y otras que a lo mejor caen. Sí que no estamos de acuerdo con el reglamento y con la ordenanza tal como está redactada. Y bueno, veremos a ver lo que vamos haciendo. Queremos escuchar sus razonamientos en el siguiente turno, porque es igual que nos dicen, no se puede tener animales en los balcones, ni en las terrazas, ni en los patios de luces, cuando hay mucha gente que tiene animales de compañía en los sitios que puede tener. O que no se puede tener un animal atado más de 4 horas, o que el propietario tiene que comprometerse a salir todos los días con el animal. Oye, yo creo que tienen que ser los propósitos de fin, no de partida. Cuando además todas estas cosas después establecen sanciones para que no. Entonces, yo creo que todos buscamos lo mismo, pero creo que tenemos que tener un poco de más sentido común. Igual que ustedes ponen que no se puede poner, a las gaviotas no se pueden poner tantas ni en los tejados ni en las terrazas para evitar que tal. Pues, hoy en día tenemos un problema en la hostelería de este municipio, todos los veranos.
las terrazas, las gaviotas, incluso a veces tal, y hay locales que se salvan porque tienen instalado una red de tal. Y hay naves sindales que, oiga, tuvieron que instalarlo porque el costo de limpiar las edificaciones de las gaviotas, del resto de las aves que todos los días estaban encima de su tejado era considerable. Entonces, creo que hay que buscar el sentido común a las cosas y creo que el reglamento en ese sentido es demasiado estricto y que, bueno, independientemente creemos que incluso incumple artículos legales tanto de la Constitución como de otras normas. Yo puedo decir, no he leído la autonomía, o sea, eso lo reconozco de partida. A primeira recomendación que quero facer, eso, o artigo que comentaba está no artigo 30 de 33, a lei, 25, perdón. Ali, o primeiro que terá que facer é comparar coa lei e o que determina a lei, porque non sei moitos casos é que casi literal a lei, e precisamente esta ordenanza xa está, bueno, que os que explique despois a concelleira, no? Que teña a palabra. Como se estaba dicindo aquí, é unha ordenanza que está de acordo coa lei vixente en Galicia, foi aprobada no Parlamento de Galicia, polo tanto, non serían actuacións fora da lei, non? Por outro lado, é un texto mellorable e é un texto que ten que pasar por un período de alegacións e de reclamacións. Entón, non é un texto definitivo, todos podemos aportar e todos podemos consensuar unha ordenanza que, por outro lado, é necesaria para regular unha serie de aspectos no noso Concello. Entón, ao non ser unha ordenanza definitiva e poder emendala e poder facer cambios ou consensuar certos puntos, pois non vexo o problema. Si é unha ordenanza bastante exhaustiva e que contempla moitísimos aspectos do benestar, pero tamén da responsabilidade dos que teñen unha mascota e da venda de animais, non? Entón, é necesaria e se asusta a lei, pero bueno, todo se pode mellorar e hai un período dun mes para facelo, non? Entón, tendo en conta que a lei xa está aprobada e está vixente en Galicia, pois hai cousas que ao mellor non estamos acostumbrados a contemplar cando temos unha mascota, como mantelo en terrazas ou mantelo en balcóns ou mantelo atado todo o día, pero todos temos que mellorar neste sentido, non? E a propia lei 4/2017 pois menciona eses aspectos de que non se pode ter o animal atado todo o día, non? E, bueno, os orzamentos pois irán debidamente estudiados nos próximos orzamentos e os cartos que fagan falta para aplicar a ordenanza pois irán contemplados. E, bueno, penso que debemos dotarnos de unha ordenanza que non hai e, bueno, estudiala entre todos e tratar de mellorala. Bueno, pois como que está todo no aire, pois é unha aprobación inicial, eu tamén me vou abster, porque, bueno, hai cousas que tamén non concordo con elas, eu creo que hai que alixeirala, o sea, hai que facer que se cumpla a ordenanza, pero dunha maneira, o sea, máis áxil e menos, o sea, que poda perxudicar pois a cantidad de personas, bueno, con cousas así, a ver, o patio de luces, pois o que teña no patio de luces, se o ten limpo se está, como a telo can, ou a ver, hai certos artigos que, bueno, que tampouco realmente non estou de acordo con eles, por tanto, bueno, cando veña definitivo, pois xa se votará en consecuencia. En todo caso, o que non pode ordenar entrar en contradicción coa lei. Eso non pode entrar. E se a lei proíbe esas situacións, a nós non pode permitilas. Hai algunhas onde non é explícita, por exemplo, creo que recordar, non sei se pode confirmar no tempo que poden estar encadenados, non explícita exactamente. Aí sí que nós podemos manexarnos e cambiar, pero hai outras cousas onde non podes permitir cousas que están prohibidas na lei, na tua ordenanza. En todo caso, de verdade, les recomendo a todos que consulten a lei e comparen os artigos. O que falaba antes o ocio, aquí deberán facilitar. Non, os asentes non van entrar a forza ni moitísimo. Bueno, se non autorizan a tal, porque hai unha denuncia o que sexa, pois habrá que recurrir ao xuíz e un permiso e o que sexa.
pero a ordenanza di deberán facilitar. Non se pode cambiar a redacción ou que sexa, pero non vai no sentido de que se vai entrar a forza nas vivendas. Un momentiño. No tema ese que un animal non pode estar preso máis de 4 horas ao día. A ver, un can, se está maltratado un día, outro día, de noite, tal, sempre preso no mesmo sitio, home, pois ao mellor podese proceder a unha sanción, pero ao mellor, en particular, por calquera circunstancia que o teña atado ese día ou 3 días, porque, polo que sea, hombre, non sei, eu creo que isto que hai no que limar muitísimo. Sí, ben, nós non queríamos entrar no debate porque nos parecía que era unha aprobación inicial e que, por lo tanto, aquí o que se facía era unha aprobación inicial e que, por lo tanto, se iniciaba un proceso de presentación de suxestións, de enmendas, no que o BNG sempre intenta facer as súas propostas para mellorar tanto ordenanzas como regulamentos que se presentan, pero, bueno, en todo caso, xa que o debate se abre, nos o que queríamos comentar era que, en principio, o BNG tamén votou en contra no Parlamento de Galiza a respecto desta lei, porque hai cousas que tampouco non nos parecen ben. Insisto, foi unha lei que aprobou en solitario o Partido Popular e, por lo tanto, que esa lei este aprobado no Parlamento, desde logo, o BNG que votou en contra no Parlamento, aquí tampouco nos supón unha condicionalidade. E despois, nós entendemos que un regulamento, un ordenamento municipal, evidentemente, non pode entrar en contradición coa lei galega, eso é evidente, pero un ordenamento tampouco unha ordenanza tampouco ten por que entrar a cuestións tan exhaustivas como pode entrar a lei. Eso non é entrar en contradición, non? A lei, efectivamente, galega vai seguir existindo, vai a seguir ordenando e regulando estas cuestións, pero a ordenanza municipal non ten por que reproducir exactamente todos os puntos da lei tal, e o único que terá que facer é desenvolvela nas cuestións que son propias. Pero, bueno, en todo caso, insisto, nós, como sempre facemos, cando se presenta unha ordenanza, un regulamento para unha presentación inicial, o noso voto sempre de abstención para despois analizarla en profundidade, facer as propostas que consideremos oportunas e na aprobación final en base a consideración das nosas propostas e de como quede finalmente a ordenanza, pois o voto aí sí xa será decisivo dun sentido ou outro. Por Partido Popular. Bien, no sé lo que vuelvo a decir, no sé lo que pone la ley. Si todos me dicen que esto es lo que pone la ley, tampoco hace falta la ordenanza, si es lo que pone la ley. Entonces una ordenanza con respecto a lo que pone la ley ya lo pone la ley. Entiendo que tiene que cumplir la normativa, pero vuelvo a decir, nosotros no nos gusta esta ordenanza. No nos gusta por distintos aspectos, es decir, lo que hemos tenido tiempo de estudiar y analizar, porque en 3 días tampoco es un tiempo excesivo para esto. Entendemos que debían haber ustedes plasmado antes, haber hecho alguna comisión de contado, no sé, algún tema donde todo ese procedimiento que estamos hablando ahora de ir a exposición pública, sugerencias y modificaciones estuviera ya más o menos privado para que no tuviéramos ese tipo de incidencias. Pero bueno, es su decisión hacerlo de esta manera y son ustedes los responsables de lo mismo. Nosotros vamos a abstenernos, sinceramente no teníamos, sigue sin gustarnos y esperamos hoy las alegaciones para la modificación y en función de lo que el planteamiento final que ustedes hagan de las alegaciones que al final son ustedes las que deciden, porque también las alegaciones al final son ustedes los que deciden contemplarlas o no, votaremos al final del procedimiento si estamos a favor o no. A palabra a concelleira. Ben, pois creo que imos ter a oportunidade de desenvolvela máis a gusto de todos e, bueno, é o procedimento, non? Hai esa opción, hai un mes e, bueno, pois trataremos de entre todos chegar a un consenso. Procedemos entonces a votación. Votos a favor da aprobación inicial, votos en contra, abstencións, votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é a proposta da Alcaldía para adhesión ao acordo marco para o suministro de electricidade en alta e baixa tensión da central de contratación da FEMP. Ben, pois é unha proposta que xurde da asesoría en xestión enerxética que temos contratada no noso Concello e que fai un estudio, unha evaluación da posibilidade de contratar a través do que diría o título da proposta, non?
da Central de Contratación da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias. Significa un beneficio importante de uns 8.000 euros anuais para o Concello de Forro, e, por tanto, seguindo as súas instruccións ao que fai o noso xestor enerxético, teremos esta proposta a pleno. Tenho a palabra a voceira do Partido Socialista. Bueno, é unha proposta para forrar cartos ao Concello, evidentemente estou de acordo con ela. Hai concellos máis grandes que realmente xa están suscritos a este acordo da FEM e están realmente aforrando moitos cartos en electricidade, por tanto, o meu voto vai ser favorable. Polonia. Ben, segundo a redacción da proposta da alcaldía, di que o xestor enerxético contratado por este Concello elaborou un estudo anexo a esta proposta no que se avalían as distintas opcións de contratación do suministro eléctrico para esta administración. Entendemos nós que o estudo que se nos entregou o día da comisión informativa, o Antonte, en realidad o que se fai é un estudo do xestor contratado polo Concello a respecto da oferta da FEM. Nos causa un pouco de sorpresa porque entendemos que hai outras posibilidades ou outros mercados e outras opcións aos que arrimarse que terían en conta, por exemplo, algunhas empresas que entre as súas motivacións está precisamente, por exemplo, traballar sobre unha produción enerxética sostível, reinvertir precisamente para que cada vez máis o porcentaxe de enerxía eléctrica consumida sexa precisamente desas fontes. Non sabemos se aquí é o caso, se estudaron outras ou non, pero aquí o que se nos trae a debate é o da FEM. Tamén nos resulta curioso que é verdad que, como di o señor alcalde, algo máis de 8.400 euros sobre as tarifas de 2017, por certo, porque, lóxicamente, a correlación de aforros non se poderá facer todos os anos do mesmo xeito, aínda que, porcentualmente falando, estuveran máis ou menos cerca. E decimos que nos sorprende, por exemplo, que, en cambio, no que se trata da subministración no mercado libre, que é aquel que se contrata día tras día ou que se varía de precio cada día, en cambio, aquí, este tipo de contrato que a FEM, o acordo marco que a FEM nos ofrece o que estamos estudando sería desventaxoso para o noso Concello. O resumo é que nos dá ao BNG unha serie de sentimentos contradictorios. Lóxicamente, estaríamos a favor de todos os aforros que se poidan producir para as arcas municipais, como xa comentamos fai un pouquiño. Lóxicamente, estaríamos contentísimos de que estuviéramos contratando con empresas que tuveran cuidado co medio ambiente e apostaran por enerxías renovables, pero entendemos ou nos dá a impresión de que non é iso o que estamos exactamente tratando aquí. Ademais, como xa en algúns outros casos, no mes de xaneiro aprobaronse un par de convenios aquí, un deles tiña relación ca Policía Local, o outro tiña que ver con un convenio da Xunta para obter, digamos, a calificación de ser un concello doing business. A cuestión está en que, a pesar de que as matemáticas parecen máis ou menos, caso a nos máis que bastantes dúbidas. O Partido Popular. Nosotros confiamos en el estudio del gestor, realmente hay variaciones de ahorro energético diversas y supongo que habrán estudiado que esta es la mejor y más viable para el Concello. Cualquier ahorro que nos suponga, para nosotros bienvenido sea, por eso vamos a votar a favor de la misma. Ben, pois me gustaría entonces explicar un pouco mellor a proposta. Efectivamente, se subdivide en dúas partes, que unha é a potencia contratada de 10 kilovatios, que o Concello, no ano pasado pagou 136.000 euros, e outra que son as potencias de 10 kilovatios, que pagamos 117.000. Aí se produce unha pérdida, se produciría unha pérdida de menos 792 euros, mentras que noutra se produciría unha ganancia, equilibrando os dous, porque non podemos contratar só unha parte, temos que contratar ou todo ou nada, pois equilibrando, obteríamos ese beneficio de 8.400 euros.
As ventaxas desto é que o proceso de licitación xa foi realizado pola FEM e non o temos que realizar o Concello. Se facemos un proceso de licitación aberto, pois é posible que atopáramos unhas mellores condicións. É un proceso complicado para o volumen de dinheiro que está en xogo e que obrigaría a cumprir os prazos da Unión Europea, etc. E que non estamos neste momento para sacar o concurso a licitación do suministro eléctrico, porque vamos a sacar ahora outros importantes e o Concello non dá para sacar moitos procesos a vez. Este ten moitas ventaxas, como digo, xa é inmediato, é por un ano, non ten por que ser sempre a mellor opción, o mellor por ano, pois, o mellor sería salir, se non o sei, ou se isto será quen o diga o ano que ven, e o foro pois, é interesante con unha medida pois, moi sincera, moi fácil, sin ninguna dificultade para o Concello, por eso decimos ter aquí, e, efectivamente, como comentamos, pois, en base ao que nos di, neste caso, pois, un especialista que non é unha decisión se nos ocurrira a nós. Aos poderes de vista, por negar. Entendemos que a firma do convenio precisamente quizás sexa unha das cousas máis importantes, ademais da ventaxa económica, está precisamente na simplificación. Entendemos que o control do gasto eléctrico vai ser moito máis sinxelo con este sistema. Non deixamos de ver certas ventaxas, pero tamén xa comentamos na anterior intervención cales son aquelas que nos plantexan dúbidas. Eu supoño que o goberno municipal non nos trae un convenio un acordo que apenas vai a durar un ano. Supoño que a tendencia é a mantelo no tempo e, por lo tanto, ainda que poida ou non botarse abaixo daqui a 12 meses, supoño que a intención é mantelo. De calquera maneira, a nosa posición tratamos de poñela clara na primeira intervención e un pouco máis clara ainda agora. Bueno, non sei se mencionamos. Tamén ten outra ventaxa, non realmente non cambiamos de suministrador, porque non vai haber ese tipo de problemática que se pode dar, porque se dá a circunstancia de que o que temos agora foi o que gañou o concurso na FEM e non vai haber ningún cambio para o Concello nese sentido. Simplemente, pues, votamos entón a proposta. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 5, que é unha proposta do Concellería de Educación, Cultura, Deportes e Medio Ambiente para impulsar políticas de bienestar animal e convivencia. Ten a palabra de novo ao Concello de Medio Ambiente. A recente aprobación da Lei de Benestar Animal polo Parlamento de Galicia e a falta dunha consignación orzamentaria mínima por parte do Executivo Autonómico evidencia unha vez máis a necesidade de establecer normas locais adaptadas aos tempos, ás demandas veciñais e ao interese da protección dos animais xunto cunha convivencia responsable. Aplicar a Lei de Benestar Animal nos vindeiros meses exixirá unha resposta económica da Xunta que dote os concellos de medios mínimos para afrontar o seu articulado con garantías. O non haber ningunha partida orzamentaria destinada a este fin, se bota en riba dos concellos pois toda a carga económica que isto conleva. Por lo tanto, propónse instar a Xunta de Galicia a consignar os recursos orzamentarios necesarios para garantir a aplicación correcta da Lei de Benestar Animal de Galicia, así como o apoio técnico preciso para implementar as súas disposicións. Concello Socialista. Non, nada que obxectar, vou votar favorablemente. Non vai negar. Sí, efectivamente, que esta foi unha das cousas que levou ao BNG no Parlamento de Galiza a oporse a tal como o Partido Popular aprobou esta lei, porque é que, claro, hai que ter moita cara para aprobar unha lei, desenvolver unha serie de requisitos dende unha administración e despois non asumir os custes desas decisións e pasarlle os custes desas decisións a outras administracións. Entón, se o Partido Popular no goberno da Xunta de Galicia volve unha lei con unha serie de requisitos, con unha serie de obrigacións, o lóxico é que asuma tamén o custe e as consecuencias de desenvolver esas accións. Evidentemente, pode chegar a acordos cos concellos para apoialos no desenvolvemento das competencias que son dos concellos, porque é unha iniciativa que sale da propia Xunta de Galiza. Por lo tanto,
tanto, ten que asumir as responsabilidades dos seus feitos. O que non pode ser é desenvolver unha lei e despois pasarlle a responsabilidade de desenvolverla a administracións, como son os concellos, que todos, a maioría deles, están asfixiados económicamente, que teñen xa moitas responsabilidades e que están xa asumindo moitas competencias que non lle son propias e que son da administración galega, non? Por lo tanto, esta é unha política do Partido Popular de fai moitos anos que, dende logo, é absolutamente rexeitable, non? Por lo tanto, a nós nos parece moi oportuna esta moción e vamos a votar a favor. Por Partido Popular. Bien, pues nosotros entendemos que realmente cuando se hace una ley hay que dotarla presupuestariamente, pero también hay que entender las situaciones económicas en las que estamos. Entendemos que todo el mundo tiene sus prioridades y que esto es un primer paso para un desarrollo posterior, supongo que anualmente. Y supongo que las partidas presupuestarias, como bien decían el otro día en una reunión que hubo aquí en el centro, a final de año incluso siempre hubo un remanente que se aplicó a este tipo de políticas. Posiblemente nunca sea suficiente como para todas las políticas que hay que desarrollar, pero creo que es el camino adecuado para comenzar una nueva dinámica con el cambio de una ley que habrá quien no esté de acuerdo y que poco a poco tendrán que ir dotándola de las mejores presupuestarias necesarias para su desarrollo. Nosotros al final nos vamos a abstener en este punto. A concelleira, como es? Nada, solo agradecer o voto afirmativo e decir que claro que a Xunta de Galicia cando aproba unha lei como esta con necesidades orzamentarias pois debería ter previsto unha partida para levala a cabo. O que non debería suceder é cargar as administracións locais con unha serie de gastos que a promulgación da lei conleva, non? Entón, a Xunta de Galicia debe prever este tipo de gastos que xeneran con esta nova lei, non? Entón, nada, agradecer o voto afirmativo. O máis? Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Pasamos entonces ao turno de mocións e aquí me gustaría, antes de empezar co turno de mocións, explicar unhas indicacións que venen da Secretaría Municipal que a partir de agora vamos a presentar as enmendas que exista unha moción ao principio do debate. Vale? Antes de que se empece o inicio, se temos o retoque a Benegal, pois se o PP ten unha emenda xa debe entregala para que os grupos desde o principio do debate, porque por visto, pois como se debe facer, ainda que aquí íamos facendo desde fai moito tempo de outra maneira. Si estamos de acordo, bueno, yo o que dictamina a Secretaría, tampouco creo que sexa ningún problema especialmente grave, e, por lo tanto, ese principio do debate, xa todo o mundo sabe que vai existir unha emenda sobre esa proposta. Entón, empezamos, e supoño que non habrá ninguna emenda sobre esta, e vamos ao punto número 6 do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do Benegal contra a subida de peaxes na P9. Ten a palabra o señor Casado. Sí, ben, esta é unha moción que quedou pendente do anterior pleno de xaneiro, cando todos os galegos e galegas comprobábamos como, novamente, a Audasa, a concesionaria da autoestrada P9, volvía a subir as peaxes novamente, desde anos onde o leva facendo, e ao mesmo tempo comprobábamos como o Partido Popular no goberno do Estado non asumía e non daba trámite a unha iniciativa aprobada por unanimidade no Parlamento Galego. Ben, a nos parece que é absolutamente escandaloso a estas alturas o que está facendo a concesionaria Audasa co pobo galego e co consentimento do Partido Popular, tanto na Xunta de Galiza como no goberno do Estado. Recordemos que a AP9 privatizouse no 2003 e que co goberno de Aznar aumentouse a concesión hasta o ano 2048 nos últimos meses do mandato. É unha explotación que a día de hoxe está absolutamente amortizada, como demostran o balance de beneficios que a propia compañía dá todos os anos, que sobrepasan en moitísimo os gastos e inversión que se fixo nesta infraestructura. A maiores, eses beneficios que sacan todos os anos non repercuten siquiera na millora dos servicios. Pero, señor Casado, non teño entendido. Sí, eu teño entendido, sí. Sí, teño que velar máis, pero nunca pasa,
ou quero dicir, falar máis alto. Ben, pero o que estaba dicindo, non? Que os beneficios siquera repercuten na mellora do servicio. Todos estamos comprobando como non se mellora nin na iluminación, nin o asfaltado en moitos tramos. Reduceuse drásticamente o personal das cabinas de pago. Nos veráns, moitos dos que veñen a pasar as tardes ou os fins de semana aquí a Barbanza e logo volven para Compostela, ou nós, que vimos ou que vamos para lá, temos que sufrir retencións de horas en nos períodos estivais enormes. E frente a todo isto, o BNG leva demandando desde hace moitos anos que se tomen medidas. E levou ao Parlamento Galego unha serie de iniciativas para que as competencias sobre a AP9 pasaran ao goberno galego e, polo tanto, dende Galiza pudéramos actuar nesta infraestructura. Ben, eso aprobouse por unanimidade. Levouse ao Parlamento do Estado e o Partido Popular négase a tramitar unha proposición de lei orgánica aprobada polo órgano de soberanía popular do povo galego. Por lo tanto, o Partido Popular está absolutamente insultando a soberanía do povo galego ao non querer tramitar isto. A nós nos parece absolutamente escandaloso todo o que está pasando, non? A respecto disto. Por lo tanto, nós o que aspiramos é que dende Galiza se tome control desa autostrada para rematar, primeiro, coas deficiencias da súa xestión, coas tarifas abusivas, cos incrementos constantes, e mesmo que sexa empregada como que está sendo empregada como un exército especulativo. Controla Audasa é un fondo de inversión americano deste que se dedica a especular cos nosos cartos nos fondos de inversión do capitalismo globalizado. Por lo tanto, a nós nos parece que é preciso que esta infraestructura fundamental para o desenvolvemento da Galiza, que articula toda a fachada atlántica, pase a ser gobernada por nós. Isto é cando o BNG fala de soberanía, estamos falando destas cousas, que as cousas nosas as gobernemos nós e non un fondo de inversión americano co consentimento do Partido Popular. Por lo tanto, o que propoñemos ao pleno da corporación é o seguinte acordo, non? Por un lado, manifestar o rexeitamento á subida das peaxes da P9, instando a Xunta de Galiza que demanda a súa suspensión, e instar a Xunta de Galiza que cumpla os acordos do Parlamento Galego e demande do Goberno do Estado a transferencia da P9 á Administración Galega, como foi aprobado por unanimidade do Parlamento Galego, e a supresión da peaxe no treito da P9 Vigo-Rande. E trasladar este acordo aos Parlamentos de Galiza e ao presidente do Goberno do Estado. Partido Socialista. Bueno, pois o Partido Socialista vai votar favorablemente a esta moción porque a AP9 subeu un 3,81% máis do dobre co resto das autopistas do resto de España, que non é nada, non? A Audasa, nos últimos 10 anos, amasou importantes beneficios, prescindeu da terceira parte da súa plantilla, e no 2006 a empresa contaba con 302 traballadores e a finales do 2016 reducía en case un centenar os efectivos, hasta os 215 empregados. Bueno, eso vémonos todos, cando antes había unha persona nas cabinas, cando pasamos pola AP9, antes había traballadores. Según as contas da concesionaria, a partida de gastos de personal pasou de 11 millóns de euros no 2006 a 9 millóns e medio no ano pasado. A vista de todos estes datos parece indicar, o sea, bueno, que a Audasa, ainda por riba de subirnos a todos os galegos a autopista, fixo un ERE que permiteu á empresa, bueno, ganar máis, non? Mentras que o empleo dos usuarios da autopista, o sea, sobre todo os galegos en xeral, somos os grandes perdedores da xogada de Audasa. Polo goberno, perdón. Sí, bueno, desde o Goberno tamén vamos a apoiar estes acordos que presenta o BNG. A Audasa é unha empresa que explota a P9, que ten, como se dixo está aquí, importantes beneficios, para de 1.900 millóns de euros en 5 anos, por exemplo, en plana 97-2003. É unha empresa, ademais, esta autoestrada, en concreto, é a autoestrada que ten máis reclamacións e, ademais, é a que presenta maior siniestralidade. Eso dá datos de como a propia empresa descoida dun xeito, a verdade, lamentable e con gran
xuicio para todos os usuarios e usuarias, pois esta autoestrada tan importante e que vertebra unha boa parte de Galicia. Pois coincidimos que o Partido Popular demostra un gran desinterese, pois a verdade despreocupación polo que significa para os galegos e galegas o prezo que ten a autoestrada, vetando como veta este debate no Congreso dos Diputados, porque sabe que se ese debate se dá, pois esta autoestrada aprobaríase a transferencia a Galicia. Por todo isto, pois vamos a apoiar a moción que presenta o BNG. Por el Partido Popular. Bien, pues nosotros vamos a votar en contra. Lógicamente. Vamos a votar en contra porque lo que plantean ustedes en la moción básicamente es en contra de la subida de los peajes. Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión. Es muy curioso que todos seamos conscientes por la realidad que vivimos todos los días cuando cogemos la autopista y pagamos un porcentaje superior al del año pasado, pero eso es todo por un convenio firmado por el gobierno de socialista del señor Zapatero antes de dejar de ser presidente del gobierno, donde se comprometía a pagarle a Audasa por las reformas que iba a hacer. Yo creo que quien tiene la responsabilidad es quien la tiene. Y que lo que no podemos pretender es que las mejoras de las obras no las paguemos cuando nadie se comprometieron. Cuando el ministro Blanco firmó aquello, sabía lo que firmaba, creo yo. Ahora parece que la culpa es del Partido Popular de que alguien haya firmado en su momento una subida de tasas por unas determinadas obras. Creo que todos estamos de acuerdo en que la autopista, y todos quisiéramos que fuera de titularidad pública, pero no lo es. Todos sabemos que tenemos un convenio firmado con una empresa concesionaria durante unos años que hay que cumplir. Si queremos saltarnos la legalidad, creo que hoy es todo muy bonito, pero todo tiene su coste. Es cierto que se ha propuesto de forma unánime al Parlamento español la posibilidad de decisión, pero es cierto que hay una serie de inconvenientes jurídicos que lo imposibilitan. Esto no es tanto como aprobar una cosa que es tan sencilla como que ya pasa en ciudad, porque hay que hablar de indemnizaciones y costes que tienen que cubrir. Nos podrá gustar más o no que haya más o menos beneficios la gestión personal. A mí tampoco me gusta que se eliminen personas, pero no me gusta en esa actividad como en ninguna otra. Creo que al final es importante que la gente tenga trabajo, pero eso no quita para que al final estemos poniendo el índice, creo yo, a aquellas cosas que, oye, parece que el Partido Popular es el culpable de todo, pero no sé, creo que ustedes gobernaban el bipartito cuando durante 4 años y nunca plantearon nada de esto. Firmaron incluso convenios de ampliación de la P9, firmaron aquella, incluso creo que coincidían gobernando con el Partido Socialista de Madrid, al cual apoyaban. Tuvieron todo muy fácil para hacerlo, porque aquello cuando estuvieron ustedes no hicieron lo que reclamaban los demás que hagan, y encima firmaron convenios que eran totalmente contraproducentes a nivel económico contra los usuarios de la autopista. Creo que es muy fácil políticamente hablar de muchas cosas con demagogia, pero la realidad creo que el trasfondo es el que es, y eso es lo que creo que es lo importante. Por eso nosotros vamos a votar en contra, porque la subida está provocada por lo que está y que no tiene un argumento jurídico que lo sustente. Oporto autonomía. Ben, se non é sustento xurídico unha proposición, espero que vou decir o nome exacto, proposición de lei orgánica de transferencia de titularidade e competencias da P9 a Comunidade Autónoma de Galiza aprobada polo órgano de soberanía popular do pobo galego, se iso non é ter un sustento legal, se dirá o que é ter sustento legal. Porque se vostede non o sabe, as leis se fan nos parlamentos. Por eso se chaman legislativos, porque son donde se fan as leis. E isto é unha proposición que está aprobada polo Parlamento galego, polo tanto ten sustento xurídico suficiente como para reclamar a transferencia á P9. Unha vez que está transferida á P9, o propio goberno galego podrá xestionar na medida de que é titular desa transferencia coa empresa concesionaria o que considere oportuno. Por lo tanto, sustento xurídico todo o que queira. Mire, despois, o Vedrán non gobernou nunca no Estado español. Acaba de dicir aí cando gobernaba co Sol. É verdade, Galicia.
Sí, sí, vostede o dixo, gobernou o bipartito, despois dixo, e tamén gobernou con Zapatero en Madrid, que tal cual. Non simplemente o que fixemos foi apoiar unhos orzamentos cando o goberno de Zapatero está en minoría, igual que fixeron outros partidos políticos co Partido Popular, certo, con partidos dos que agora escapan como da peste, pero, en todo caso, o BNG apoiou aqueles orzamentos para conseguir beneficios para o povo galego. Por exemplo, no noso Concello, os cartos para a primeira fase na Ribeiriña, onde se tirou a onza de ouro, ou tamén os cartos para a primeira fase da regeneración das xunqueiras, que, se non o recordan, eso apareceu por primeira vez nos orzamentos do Estado grazas ás emendas do BNG, que efectivamente non se executaron, pero unha vez que aparecen unhas partidas nos orzamentos é o primeiro paso para que eso teña continuidade no tempo e ao final se acabe cumplindo. Cada quen ten, efectivamente, a súa responsabilidade. Dende logo do BNG foi presentar esas emendas e conseguir que por primeira vez eses proxectos apareceran nos orzamentos do Estado. En todo caso, aquí do que se trata é de conseguir un beneficio para o conxunto do povo galego. Faime gracia que diga o Partido Popular que, claro, é unha situación de crisis ou non é tan fácil, os cartos son os que son, non sei que, non é tan fácil. Carai, para rescatar as radiais madrileñas dos seus amiguitos do Partido Popular e das grandes concesionarias donde entran e salen para o PP, logo para a empresa, logo as portas giratorias e todo isto, para aí houve 3.718 millóns de euros. 3.718 millóns de euros para os pelotazos da Esperanza Aguirre e de todos eses popes do Partido Popular e todas as empresas que andan ao redor do palco de Bernabéu, que me perdonen se hai aquí algún seguidor de Madrid que non vai por aí, pero, bueno, entenden perfectamente o que estou falando. Esa España de opereta e de neoliberalismo, en fin, que xa me quento. Aquí do que se trata é de rescatar unha infraestructura fundamental para o povo galego e, polo tanto, beneficialo, nada máis. Concello Socialista. Bueno, o Partido Popular, se non ten a Zapatero, non sabe o que ha de facer. Debe ter a Rajoy, claro. Rajoy está ocupado en cobrar en Caixas B, Gürtel, Lepos, está ocupado en outras cuestións, pois, de corrupción, non? Que son máis interesantes que xestionar as autopistas. Non dicirlle máis, é mellor non empezar nestes temas, porque botarlle a culpa a Zapatero é moi fácil, gobernan en Madrid, gobernan en Galicia, pero, claro, está ocupados noutras cuestións. Non vamos a entrar nisto porque, total, nós, desde aquí, desde a Pobra, non vamos a arreglar a corrupción, ni nada do que este facendo o Partido Popular, a suba das pensións, bueno, todo o que estamos de actualidade nos vamos a arrasar desde o Concello da Pobra, pero, bueno, deixen a coletilla de Zapatero, que pobre Zapatero. Non foi peor presidente, ou está sendo peor presidente o señor Rajoy. Bueno, a mí sorpréndeme o voceiro do Partido Popular, porque precisamente en Galicia, o Partido Popular de Galicia votou a favor da transferencia da P9 a... Bueno, pois entonces, se se vota a favor, se entende que esa transferencia pois é necesaria. Por lo tanto, que agora vir aquí con un discurso dicindo que non pode ser, que sí, foi o que comentou, que non tiña sentido recibir a transferencia da autoestrada A9. Eu sei que entendín eso, logo explíquese mellor, pero entendín eso. Simplemente que é bastante contradictoria, pero ao mellor é que detrás dese voto a favor pois non hai máis que outro engano, non? Partido Popular. Bueno, yo creo que la historia no es que la diga yo, cada uno tendrá que ser responsable de lo que hace, pero la realidad es que cuando se firmó el convenio para la ampliación del puente de Randa y la ampliación de la circunvalación de Santiago, que la firmó fue el ministro Blanco, siendo presidente Zapatero. Nos gustará o nos gustará. Es cierto que es la realidad y eso supuso un coste que hay que soportar y pagar todos los días. Pero es que no es solo eso, es que también en el año 2019 la tarifa subió un 4,50, en el 2008 un 2,23, en el 2007 un 3,73. Y ¿saben? Pero que íbamos a gobernar el bipartito.
Ahora, la culpa también sigue del Partido Popular. Yo creo que no es un tema de culpas de quién. Es decir, las cosas que se firman hay que ser responsables y afrontarlas. Y quien las firmó, me supongo que en su momento con el criterio que tendría, pero la realidad es que no firma. Ahora es muy fácil decir al Partido Popular que no se suba a un compromiso que está firmado. Es cierto que el Partido Popular ha aprobado con el resto de formaciones políticas con unanimidad la devolución o la transferencia de la autoestrada a Galicia, pero es cierto que las cosas muchas veces, aunque se pidan, tienen su parte complicada, supongo que tanto administrativa como económica, para poder plasmarlas. No es solo muchas veces las voluntades, porque las voluntades están muy bien, pero también hay que tener la seguridad jurídica y que las cosas se puedan hacer legalmente. Me supongo que sabrá. Pero no es que no haya voluntad ni que nos engañemos y no ponga, lo vuelvo a decir muchas veces, ni poca cosa que me ha dicho. Usted podrá interpretar lo que diga, lo que usted quiera, pero yo no digo lo que usted dice que yo digo en muchas ocasiones, la mayoría de veces. Sí, eu penso que está todo xa explicado. Simplemente comentar unha cuestión que sí que é relevante que a xente sepa, non? A mesa do Congreso dos Diputados, por o veto do Partido Popular, non quere someter a trámite a iniciativa que sale do Parlamento galego. Isto é dunha gravedade política terrible. Simplemente non se debate a transferencia donde se ten que debater que é no Parlamento do Estado polo veto do Partido Popular. Eu non quero dicir nada máis. Procedemos entonces a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Non va a ser. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao roubo en dependencias municipais por parte da persoa acollida na antiga escola unitaria de Camiñoncho. Tiene a palabra o portavoz. Bien, ya en diciembre trajimos una moción que se convocó de forma extraordinaria por el tema de la cesión de forma irregular, como ustedes reconocieron, de las instalaciones de la Escuela Unitaria de Camino Ancho a una persona con fines, entre comillas, sociales, me supongo que eran ciertos, porque la documentación que hemos pedido no se ría, porque mire, nosotros hemos pedido la documentación que lo acreditara y estamos esperando todavía. Ustedes que van siempre son los más transparentes del mundo, mucho talante, pero no contestan nunca nada, al menos a nosotros. Entonces, oigan, no creo que sea que encima se ría de que por no contestarnos. Yo creo que ya es un poco curioso. Y la realidad es que al final esa persona que ustedes tenían ahí, que era una persona muy buena y que realmente con todo el buen criterio del mundo lo hicieron para rehabilitarlo, pues oye, se ocurre que al final roban dependencias municipales. Siguiendo disfrutando en aquellas épocas, en aquellas fechas, de un bien que es de todos, en unas condiciones que seguimos sin saber cuáles eran, porque no pedimos igualmente la documentación que acreditar en qué condiciones le habían cedido ustedes el inmueble y tampoco sabemos cómo, pero sí que al final vamos enterando en el tema. La realidad es que al final ustedes, cuando supongo que este señor entra en dependencias municipales, se roban en principio, o por lo que trasciende de los medios de comunicación, ponen entredicho incluso la actuación de la Guardia Civil. Y después, pues oye, se encuentran con el problema de cómo lo sacan de ahí. Ustedes mismos en la comisión de seguimiento les dijeron que tendrían que recurrir a una orden judicial porque no había argumento jurídico que lo soportara y después lo que hacen es mandar a un funcionario municipal a cambiar una cerradura de forma ilegal para echar fuera a una persona que tampoco debían hacerlo de esta manera. Es decir, ustedes ilegalmente o regularmente le han cedido un inmueble a alguien, irregularmente lo han sacado de allí y aún no han sido capaces, al menos a nosotros, de darnos la documentación que justifique tanto la cesión, en qué condiciones fue y, sobre todo, cómo lo sacaron. Y entendemos que esto llega un momento en que entiendo que a ustedes les dé la risa, pero a nosotros sí que nos preocupa cuando se están disponiendo los bienes municipales de una forma totalmente irregular, cuando el resultado es aquel que muchos pensábamos y pedíamos y, oye, y por desgracia ha ocurrido, y creo que esto lo que lleva es, por nuestra parte, realmente a reprobarlos a ustedes porque realmente queremos que otras cosas que se han hecho muy mal y que con un coste tanto económico como sobre todo social y de prejuicio, incluso de inquietud a nivel de seguridad para los vecinos muy alta. Concello Socialista. Eu nese pleno extraordinario, evidentemente, sobre este tema xa votín a favor e vou volver a votar a favor porque, bueno, eu creo que se confunde a caridade mal entendida ca rehabilitación
ou reinserción social, porque a reinserción ou quererse rehabilitar é un tema complicado, difícil, e requiere a intervención dun equipo multidisciplinar. Non se trata de proporcionar un espacio onde viva, onde se proporcione calefacción e comida a unha persona, sobre todo se esa persona non ten intención pois de rehabilitarse, non? Pero non se rehabilita solo por ter un cobijo donde está. A reinserción social busquei a definición para leer aquí e que di reinserción social, reintegración ou nova adaptación de unha persona na sociedade despois de haber estado durante un tiempo al margen de ella. La reinserción social é a base de nuestro sistema penal que busca non castigar ao delincuente, sino axudarlle a deixar os hábitos que o levaron a delinquir e brindarlle axuda para que se transforme en un ser humano que sea de utilidade para a sociedade. Para poder promover a readaptación dun delincuente se lle otorga unha formación integral que permita a este alcanzar unha vida honrada e digna no momento de deixalo en libertad. Ustedes promocionaron un cobijo a esta persona sin haber un regulamento, sin haber unhas bases para poder, o sea, a ver, a lo mellor hai outras personas que sí necesitan esa casa, non? Necesitan un maltrato, necesitan, bueno, unha familia mellor que quedou en paro ou, bueno, por distintas circunstancias que poden pasar, non? En momentos puntuales da vida. Pero, bueno, dar cobijo a unha persona nestas condicións sin nada, un reglamento que o ampare desde o Concello, a mí non me parece que estuveran obrando, pois, obrando ben, o sea, en consecuencia, con responsabilidade cara aos veciños tamén deste Concello, non? Porque presentaríanse outras causas ao mellor máis xustas e non tuveron a opción de poder acceder a ese domicilio. Saben ustedes, para quen quería a súa intervención. Volverá, por favor. Ben, recordemos que a primeira vez que este problema do aloxamento na escola do Camiño Ancho veu ao pleno, o BNG xa dixo daquela que, ainda estando de acordo cas intencións, estaba totalmente de acordo cas maneiras. Non imos a recordar cousas que están nos plenos incorporadas ás actas dos plenos, nin de mover aquelas mocións que de antes, pero si queremos recoñecer que unha boa parte das queixas ou das queixas do Partido Popular con relación a coñecer que foi o que pasou e todo o demais, pois sigue sendo, teñen razón. Estamos contemplando, estamos vendo unha moción do Partido Popular registrada o 12 de xaneiro, pero o BNG ten presentado o día 10 de xaneiro dese mesmo ano unha serie de preguntas que son prácticamente as mesmas que ao menos están tamén incluídas no que eles posteriormente registraron e que tampouco se nos foi informada nunca. O experimento medio samaritano que o goberno de Nos Pobra tratou de facer no Camiño Ancho non resultou. Foi unha auténtica esperpento que se viveu en este Concello con esa actuación, pero que ademais os grupos municipales, polo menos o grupo municipal do BNG, se ignorou por completo porque dende o día 10 de xaneiro non tiveron a ben contestar preguntas como si realmente había habido daquela o roubo de ferramentas, si en caso de que fora afirmativo, se o goberno denunciara a incidencia das forzas de seguridade, confirmaba o goberno municipal a implicación de persoas baixo a protección dos servicios sociais municipais e tamén de ser afirmativo este último punto, que medidas pensa tomar o goberno municipal ao respecto da súa relación coas persoas ás que fai referencia nese punto, e terminábamos preguntando cal era o valor do roubado. Ocurriu todo isto que estamos a falar aquí, as consideracións que cada un ponas cada un, pero hai algo que é realmente certo. Todo ese asunto cerrouse como unha porta en falso, sin informar en absoluto, cando menos ao Grupo Municipal do BNG, das cousas e das informacións que eran mínimamente significativas e importantes.
e a palabra ao voceiro do Goberno, bueno, voceiro de Servicios Sociais. Bueno, vamos a volver un pouco a explicar cal foi o proceso. Non hai un regulamento, xa o dixemos no seu día, non hai un regulamento. Pero sí que temos unha ordenanza de servicios sociais que unha das cousas que procura é axudar a xente en un dos seus puntos no tema da vivenda. Non é que hai outras persoas que se puderan beneficiar, é que foi a única persoa que estaba nas condicións como para poder facer iso. Foi a única persoa que chegou a servicios sociales dicindo que non tiña apoio económico, que non tiña apoio familiar, que estaba dormindo na calle. Foi a única persoa. Non é que houbera máis e se decidira que se lle daba a él poder ir a dormir á escola do Monte Ancho. É que foi a única persoa que solicitou esa axuda. Non é que houbera varias alternativas e dixéramos, non, vai a ser este. Non, foi a única persoa que hasta ahora chegou nesas condicións solicitando a axuda. Como dixemos, no seu día, houve outras ocasións onde se pagou aloxamento por distintos motivos a distintas persoas porque así se considerou. Todo isto sigue o mismo forma de facer o expediente e demais que se fan en todas as axudas de emerxencia social. A traballadora social cerciórase do que os feitos que se din son certos, el aporta a documentación que se lle require para que ese expediente de servicios sociais teña un dictamen de que eso se pode facer. Como se fixo, estuvo pasando as noites na Escola do Camiño Ancho. A cal sigue tendo uso de vivenda, que aquí tamén se poñía en duda, no Pexón sigue tendo a mesma utilidade, tanto de almacén como de escola e como de vivenda. Acometéronse, como dixemos, sí. Estás dando a cabeza como dicindo que non, eu digo que sí, que no Pexón sale que vostede decía que non. Fixéronse varias actuacións, como dixemos, para decentala, onde el solamente pernoctaba, evidentemente, como dixemos aquí, non tiña cociña, si que había baño, auga, luz, adaptou, bueno, arreglouse o baño, cambiaronse ventanas, pusose chan, e si que se adaptou esa vivenda, como dixemos, para nun futuro, pois ir adaptándoa e tendo a máis equipada para casos deste tipo. Esta intervención que se fixe de servicios sociais, igual que todas, vai acompañada dun traballo que ten que facer e dun requisitos que ten que cumplir a persoa igual que en todas as axudas de emerxencia. Neste caso, pois, tiña que buscar traballo de maneira activa, que supónselle a moitos deles, tiña que acudir á UAD, onde tiña que facer os análisis e o seguimento da UAD, por o cal sí que había un plan de traballo con el para buscar a reinserción, que é o que se buscaba. Evidentemente sabemos que é algo moi complicado, en estes casos sabemos que é moi complicado, como en moitos outros casos de servicios sociais, sobre todo cando hai temas de adicións e demais, pero sí que había un plan de traballo con el. E sí que había supervisión de servicios sociais para que se cumplira. Evidentemente, cando se produciron os roubos, e así non lo comunicou a brigada, sí que se fixo a denuncia, evidentemente había sospeitas de que el podía ser unha das persoas que podía haber roubado, evidentemente, a todos nos pasaría pola cabeza, creo que todos somos humanos, pero non teníamos a certeza de que fora ele. Cando realmente pois pola Garda Civil encontráronse esas cousas roubadas, pois nunha venta de segunda man, cercioráronse de que fora el quen as vendera, foi cando se tomaron as decisións pertinentes. Cando se falou da Garda Civil, en ningún momento aquí se puso en duda o que decía a Garda Civil. Non sei de onde saca eso o portavoz do PP, pero en ningún momento se puso en duda a actuación da Garda Civil. Para nada. De feito, falamos con eles moitas veces. De feito, pedimoslle se nos podían facer un informe para saber o que pasara, para documentalo, axuntalo ao expediente e ter non só a palabra ou non só as noticias da prensa, sino ter un documento que nos certificara que eso era así, para, desa maneira, cerrar o expediente e quitar esa axuda que se estaba prestando por incumplimento dun dos requisitos que pon o expediente que ten que cumplir. A Guardia Civil nos dixo que non nos podía facer ese tipo de informes, que a Lei de Protección de Datos o protexía e non podían facer ese tipo de informes, igual que protese os de servicios sociais, e nos dixo que faláramos co xulgado. Falamos co xulgado,
En canto ao xudgado nos mandou unha notificación dicindo que esa persoa sí que estaba sendo acusada, pois creo que o informe pon de hurto e venda de ben roubados ou algo así, foi cando ese mismo día, a 12 de xaneiro, que foi cando recibimos o informe de Servicios Sociales, se fai unha resolución donde por incumplir parte do plan de traballo que ten que cumplir, pois se lle retiraba esa axuda. Non é a primeira vez que pasa neste Concello, non é a primeira axuda que se retira, nin é a primeira axuda que se retira por feitos, digamos, parecidos en canto a un tema de delincuencia pode ser, non? Nese momento fixe unha notificación que se lle fixo, intentou facer chegar á persoa pois de maneira reiterada varias veces, como non se foi capaz de notificar, como a intención de notificala estuvo e fíxose como marca a lei, o que se procedeu foi a cambiar a pechadura da escola para evitar que esa persoa seguira dormindo aí. Non é algo que nos gustara facer, pero evidentemente intentouse notificar en todo momento. Evidentemente non hai unha regulación, evidentemente é unha persoa que a moita xente non xera grata porque evidentemente pois ten un historial que a nadie lle gusta. Pero que moita xente que acude a servicios sociais ten historiais que non lle gusta a xente. Porque, por desgracia, a xente que normalmente ten pois a desgracia de ser adicto a alguna sustancia, de vivir de maneira precaria, moitas veces acaba delinquindo e acaba nese mundo. Evidentemente, como falaban aquí, os Gürtel, os demais, os que realmente roban millóns, pois non teñen problemas de onde dormir, nin de pedir axuda aos servicios sociais, porque hasta lle dan cartos para que podan seguir mantendo a súa vida como algún reclamou que se lle pagara. É unha situación complicada. A reinserción da xente, evidentemente, non é nada fácil. Buscar solucións a estes casos que chegan desta maneira non é nada fácil, evidentemente. A ferramenta que fixemos de regulamento de axuda de emerxencia social vai encaminhado a buscar solucións a isto, a intentar reinsertar a xente, a prestarlle unha axuda que, por desgracia, cando se pide a outras instancias, tardan anos e meses en dar algún tipo de solución. Entonces, eu creo que non temos que arrepentirnos dos pasos que fixemos, os nosos erros e os nosos acertos. Pero, realmente, creo que intentamos axudar a unha persoa que, independentemente dos problemas que teña ca lei, tamén ten os seus dereitos, que ti estés acusado, creo que a xente do PP ten que saberlo de sobra, ainda que estés acusado dun delito, non deixas de ter unha serie de dereitos, por moito que disguste, que entendo que a xente lle pode disgustar, porque digo que o historial non é bo, pero nós, como Concello, temos que buscar e intentar axudar e buscar solucións a estes temas. Dándolle a espalda e dormindo na calle, non creo que buscáramos ninguna solución, nin creo que evitáramos que volverá a delinquir, nin nada polo estilo. Evidentemente, esta persoa, xa daquela comezou a traballar de maneira máis ou menos estable. Polo coñecemento que temos agora, sigue acudindo ao UAP, parece que xa non está consumindo polo que non sabemos, está traballando e sigue traballando, e ojalá siga por ese paso, e ojalá isto que acabou desta maneira tan mala, que non nos gustaría que acabara así, ojalá fora o principio dun cambio e de que esa persoa poda reinsertarse na sociedade e poder ter unha vida normal, ainda que, evidentemente, ainda ten moitos asuntos pendientes que a xusticia que terá que resolver, que é independiente aos servicios sociais. Antes de continuar co debate, que explicou o Ciro perfectamente, pero como fun eu a persoa que tratou directamente a Garda Civil, eu non sei, non teño idea onde saca que nós puxamos en ningún momento en entredito a actuación da Garda Civil. Si é certo que os consultamos varias veces para asegurarnos de que efectivamente fora esta persoa a que cometera o delito. E desde aquí aproveito para darles meus parabéns ao axente da Garda Civil que temos no noso Concello, porque aparte demostrou unha sensibilidade que non se demostra aquí, neste salón plenario. E, volvo a repetir, xa o dixen outra vez, me parece vergoñento que estemos aquí falando dun caso de servicios sociais que teñen o dereito á intimidade e que estemos aquí airando unhas cuestións por moito que cometera crimes no seu pasado, como di o concelleiro, sigue tendo o seu dereito. Pero a demagoxia que decía antes vostede aquí se escribe con letras mayúsculas cando fala vostede, porque sabe que unha persona
que é odiada por moita xente porque lle fixo daño e entonces aproveita esta situación. Pero nós estamos aquí gobernando e tivemos que asumir o que se nos empezaba. Tengo a palabra. Mire, yo sinceramente creo que presentar mociones de cosas que tienen inquietud a los vecinos o incluso a nosotros como partido, no, a mí no me da vergüenza, más vergüenza me da otra cosa. Usted puede interpretar lo que yo pienso de la forma que usted quiera, que es libre de hacerlo, para eso tenemos un sistema que nos lo permite. Pero yo no estoy aquí, ustedes siempre ponen en mi boca un trasfondo que yo no estoy en contra de la resención de nadie, todo lo contrario, trato de colaborar con mucha gente con necesidades económicas y de otro tipo, en mi vida, personal, particular, profesional, política. Es que ustedes no estamos aquí hablando de eso. Aquí nadie está hablando de una situación personal de servicios sociales de una persona que está desintegrada, que tiene problemas y que los ha tenido y que tiene derecho a rehacer su vida, tiene derecho a una oportunidad, tiene derecho a la presunción incluso de inocencia. Nosotros sí que la defendemos siempre, aunque a veces ustedes siempre nunca la comparten cuando no les interesa. Porque si es el PP hay que condenarlos y matarlos a todos. Pero la realidad es que no estamos hablando de eso. ¿Es a dónde lo llevan ustedes? Ustedes lo llevan al tema de una persona que tiene necesidades. Me parece muy bien. Pero lo curioso es que ustedes como administración, usted como garante de la legalidad, lo que ha hecho es disponer de un bien que en el PSOE aparece como de servicios educativos, no como vivienda, en donde sin reglamento alguno, como ustedes mismos dicen, es decir, si ustedes se saltan la normativa, lo reconocen y después encima quieren que les demos la beneplácito porque lo han hecho con buenas intenciones. Pues no, mire usted no se puede saltar la normativa. Usted no puede disponer de un bien municipal para un interés, que aunque el interés sea el idóneo, no puede hacerlo de cualquier manera. Y nosotros es lo que hemos dicho en el pleno cuando hemos convocado, cuando hemos pedido un pleno extraordinario de la pasada, porque nos parece sangrante que se disponga de un bien y lo que pedíamos es en base a qué reglamento, en qué condiciones se cedió ese bien. Y aún hoy no tenemos la respuesta. ¿Entiende? Y eso es lo que no puede ser. No es un tema de quién es el usuario del bien. Entiendo que el usuario podrá gustarnos a muchos más o menos, a la gente le puede causar inquietud estar ahí al lado, eso lo entiendo. Igual que me causaría a mí de forma honesta si me ocurriera. Pero sí creo que tengo que reprocharles eso a ustedes, como administradores de los bienes públicos y como garantes que tienen que ser de la legalidad. Haberse saltado, no sé si saltados, que incluso no sé si se han saltado las normas, porque han hecho unas normas para ustedes solos. Disponen de los bienes de un local que no está con las condiciones de vivienda, porque usted mismo reconoce, si no tiene cocina, tuvieron que arreglar el acuerdo. Ustedes disponen de todo, lo organizan y después le comunican por escrito que se tiene que, mire, ¿dónde está el contrato? ¿En qué condiciones se lo han cedido? Tendrá que haber un contrato de cesión, de algún tipo, con algún tipo de contraprestación, no digo económica, porque a lo mejor no la hay, no tiene por qué haberla, pero tiene que existir, porque ustedes le están cediendo un bien a alguien para que lo use y disfrute a su libre antojo, para que disfrute del agua, de la luz, de la calefacción, del acceso, de lo que quiera. Y ustedes, no es que ustedes cuando quieren echarlo de agua, no comunicación, eso no es tampoco legal. Y ustedes tienen que saberlo y lo saben. Ahora, entiendo que se han equivocado, que a lo mejor el bien el objetivo era muy bonito, pero se han equivocado. Y encima no me vengan ustedes a reprochar que, oiga, no podemos traer estas cosas al pleno. Nosotros traemos al pleno lo que consideramos que es oportuno para los ciudadanos y vecinos de nuestro municipio. Y ustedes lo que deben reconocer, así como reconocen que no hay reglamento y que lo han hecho de forma irregular e incluso ilegal, tendrán que asumir algún tipo de responsabilidad. Porque oiga, encima nos vienen a dar lecciones de no sé de qué, de servicios sociales, yo estoy a favor de que todo el mundo se integre y que dé la oportunidad a todo el mundo, pero a todo el mundo. Y hay que establecer para eso unos criterios homogéneos donde se establezcan las adjudicaciones o las ayudas que hay que dar a todo el mundo en función de las circunstancias. Y verlas, y valorarlas y aprobarlas en un pleno, si hace falta, y hacer pues una ordenanza, igual que hacemos la del bienestar animal para el tema de servicios sociales. Pero ustedes no, y encima cuando se le pide información ni la comunican. Entonces nosotros tenemos que presuponer que como ustedes lo han hecho con buena intención, está todo bien hecho. Pues no, mire usted, han hecho las cosas mal. El resultado ha sido nefasto. Supongo porque no por la intención suya de nadie, porque supongo que todo se hace con buena intención, pero ha sido lo que es. Y creo que ustedes tienen que asumir las responsabilidades. Esto es lo que hay. Ahora, están acostumbrados ustedes a disponer de los bienes como si fueran suyos y esto no es así. Y esto no es así. No entremos en el tema personal de servicios sociales que miren. Por ahí no vamos. Nosotros lo que vamos es a que las cosas se han hecho mal y se han vuelto a hacer mal y la solución se ha dado de forma ilegal. Y ustedes, oigan, siguen incluso defendiendo que está bien hecho. Pues no, para nosotros no, y ustedes tienen que asumir su responsabilidad. ¿Y cómo no las asumen? Porque todo está bien, están acostumbrados y como lo hacen con buena intención, hay que disculparlos también, nosotros no.
Por eso le pedimos la reprobación, tanto el alcalde como el concejal, porque además no es la primera ocasión. Y es más, ¿no? Perdón. A vocero socialista. Bueno, decir simplemente que ojalá teña éxito na súa rehabilitación e que para o resto da súa vida as cousas coincido que se fixeron mal. Esta moción tiñese que haber discutido porque a alarma social había o mes pasado, non, este mes xa pasaron moitos días desde que eso estuvo na prensa, estuvo na boca dos veciños e nada máis. Ojalá teña moita sorte, pero repito, desde o goberno as cousas non se fixeron adecuadamente como se tiña que facer conforme pois, bueno, a legalidade no sentido que decía o voceiro do Partido Popular de que dispuxeron sin máis a cambio de nada dos bens municipais pois a cambio de nada. Créanse a ordenanza tamén dos servicios sociais. Por lo negado. Estamos no mismo punto que estábamos fai 3 meses. Parece ser que unha parte da xente que compón esta corporación ten toda a sensibilidade do mundo con respecto á reinserción social e os outros somos netos de capitán de barco negreiro. Entonces, non é esa a cuestión. Realmente, desde logo, o BNG defende, como non pode ser de outro xeito, a postura que mantivo desde o principio no sentido de apoiar, en certo modo, as intencións, pero que estaba moi mal feito que se fixo, pero moi mal feito, e daqueles feitos ocurriron despois o que pasou, e en ningún caso, nunca, ni siquiera no grupo de preguntas que o BNG presentou o día 10 de xaneiro se pide nada que altere en absoluto ou que vaya en contra da Lei de Protección de Datos. Non se pide ningún nombre, se pide información por parte do goberno, non se dou cando se falou por primeira vez en esta Cámara a ese respecto e tampouco se dou a estas preguntas do 10 de xaneiro, vai máis e medio alá e tampouco se está dando agora. Está visto que non o van dar e que non queren recoñecer que a pesar das súas posibles boas intencións, o que realmente fixeron foi unha mala utilización de elementos propios do Concello e que ademais o resultado foi catastrófico. O portavoz do goberno. O que a vivenda de Camiño Ancho non existe como vivenda, creo que se mira o pexón sí que sabe. E no catastro onde ven. No catastro onde sale como almacén, enseñanza e vivenda, o mismo uso que tuvo sempre. Entonces, eso é como está catalogado. Vostede dicía que non estaba catalogada, que era para ensinanza. Despois nos facemos referencia á axuda de emerxencia, porque a ordenanza de emerxencia, porque na ordenanza de emerxencia pode que a finalidade das axudas de emerxencia social é dar resposta inmediata a situacións puntuais de necesidade. E fala de aloxamentos alternativos. Evidentemente, como dixen antes, dar solución a estes problemas non é fácil, non é fácil. E víamos a necesidade de fai tempo de acondicionar unha vivenda de emergencia para casos puntuais como estes, como tuvemos noutras ocasións, e podemos darlle albergue pois nalgún outro hostal ou demais. É verdade, ademais aquí contactouse con hostales, os cales algúns non quixeron e outros estaban cheos, polo cal buscamos unha alternativa para poder solucionar o problema. Volvo a decir, sempre había un respaldo de servicios sociais, dun informes de servicios sociais, donde nos aseguraba que a situación era que cumplía as condicións, nunca houve ninguna outra persoa que solicitara ningún tipo de axuda dese estilo, nese momento. Non había nadie con quen decir vamos a comparar e vamos a ver quen lle prestamos a vivenda. Era algo provisional mentras empezaba a traballar e podía ter algún tipo de mantemento, porque non tiña nese momento ningún tipo de ingreso de ningún tipo. Evidentemente, sabemos que, volvo a decir, non gusta a xente, e vostedes sí que falan dunha persoa, e veñen a falar dunha persoa, porque na súa moción incluso nin siquiera teñen, pois,
digamos, a sensibilidade de chamalo ou de buscar o seu nombre. Vostedes se refiren a él como Nigeria, cando me parece que deberían, polo menos, dirigirse a él co seu nome. Entón, sí que están falando dunha persoa, non están falando de... Están falando dunha persoa, están falando dunha situación concreta, seguramente, se o mellor non fora esta persoa e fora outra, seguramente nin traerían isto ao pleno. Evidentemente sabemos que nos enfrentábamos polo tipo de persoa que era. Pero, vou decir, sigue tendo os seus dereitos, ten que cumplir as leis, ten que cumplir as deudas que teña que a xustiza, que é independiente, tendrá que cumplir, tendrá que facer pois, o que a xustiza ditamine, se ten que ir á cárcere, se ten que fazer traballos sociais, se ten que ser o que sea. Iso é outro tema indiferente ao que estamos aquí falando. E sempre nos aclaramos nos informes de servicios sociais. E sí, prestouse a vivenda para dormir. Sí, señor. Había auga e luz. O Concello, evidentemente, facíase cargo da auga e da luz. Non había outra maneira. Con que le iba a pagar se non tiña ningún tipo de ingreso, non tiña absolutamente nada. O que se lle fixo foi un plan de traballo que procurou que se seguira, que era acudir ao UA, buscar traballo, que encontrou traballo, unha serie de requisitos que foi cumplindo hasta que os incumpliu cando fixo o que fixo, por desgracia. A nós non nos gustaría que o fixera. E foi no momento que hubo que tomar a decisión, igual que con outras axudas de emergencia que hubo, volvo a decir que hubo outras, que tamén por temas de delincuencia, pois hubo que retirar tamén, por incumplir os requisitos que tiñan, e tuvo que tomarse esa decisión. É evidente, non hai unha ordenanza que, como dixemos, traerémola, non hai unha ordenanza que diga como pode facer, como regular a entrada nesa vivenda, pero é que nese momento non había máis solicitudes, non había absolutamente máis nada, e creemos, así o falamos, e así o tiñamos falado con servicios sociais, cumplindo esa serie de requisitos que se piden na ordenanza de servicios sociais, era boa idea, pois, meter a esta persoa a dormir nesas instalacións e intentar, de alguma maneira, pois, evitar que volver a delinquir, que reinsertarlo na sociedade, convencelo que fora que acudir ao bar, que seguir un plan de desintoxicación, etc. E iso foi o que se fixo. Temos os nosos erros e demais? Seguramente sí, non vou dicir que non a nadie, nin estou xulgando a nadie de que seamos nosos bons samaritanos e os demais sean humanos. Evidentemente, eu estou seguro de que se en vez desta persoa fora outra, esta moción non estaría aquí, nin saldría na prensa como saleu, non? Evidentemente foi unha desgracia que sucede desta maneira. Os que traballan en servicios sociais saben que, por desgracia, moitos dos expedientes que fan, sobre todo con xente que ten adiccións, pois acaban mal, por desgracia, oxalá saliran todos ben, e o proceso que se seguiu foi ese, o que se explicou hasta ahora. A maneira de chegar a ter, pois, a tomar a decisión de meter a esa persoa nesa instalación para non deixalo na calle foi esa, pero sempre foi mediante apertura de expediente, validación de servicios sociais de que o que estaba contando era verdade, a documentación que se requiriu meteuse no expediente, e esa foi a maneira que buscamos de paliar algo urxente, rápido, e que era o que se tenía ao que era a ordenanza de servicios sociais. Evidentemente, non hai un regulamento. Pois sí, non hai un regulamento. Pero era algo como unha ordenanza de servicios sociais, de emergencia social, urxente, e que había que tomar unha serie de decisións. O que non podíamos é deixalo dormir na calle. Nós o que intentamos era que non dormir na calle, que non volver a delinquir, que seguir un plan de traballo que podemos reinsertar. Esa era o que nós perseguíamos. Evidentemente, sabendo que nos enfrentábamos con a clase de persoa que era. Por eso. Pero nós creemos que dentro das opcións que tiñamos non había moito máis que facer que o que podemos facer. Evidentemente, nin hai moito máis que decir. Non me vou a repetir máis. A parte da palabra do Partido Popular para pechar o turno. Primero, supongo que doy por supuesto que existe un informe de servicios sociales, los cuales hemos pedido, pero no nos los dan. Pero es que non se poden dar os informes de servicios sociales, a ver se o entenden dunha vez. Non, está no uso de palabra, pero deixe de exigir algo que non te podemos dar o expediente, nin o podo consultar eu tan siquiera. Yo entiendo, yo entiendo lo que usted me dice, pero yo entiendo que yo tengo que tener acceso a los documentos de este conflicto. Porque me dice que no, yo digo que no te da todos.
No tengo ninguno, porque todos los que pido no me dan ninguno, entonces no es un tema. Mentira, No, mentira. Si quieres, traigo la clase de todo lo que hemos pedido nos han dado. Si quieres, Pero tengo moitos máis os que tiñan antes a oposición. Moitísimos máis. no, mire, es que no es un tema que tenga más que los que tenían antes. El tema es que usted tiene que cumplir la realidad. Debate, pero non existen cousas que non se poden cumplir. E tamén é ilegal, por certo, non nomear a unha persona nunha moción, como fai vostede. Pues puede ser, yo reconozco, no tengo ningún problema. Pero mire, el tema no es un tema de servicio social, si es fácil o no. Yo entiendo que no es fácil arreglar la vida de la gente. Entiendo que eso, entiendo y por supuesto, aunque no nos han facilitado información, que cumple los requisitos, lo entiendo. Entiendo que han tenido buena intención, pero también entiendo que han cometido una ilegalidad. Ustedes no pueden saltarse la legalidad a la torera. No la pueden, por mucho que se encuentre con un problema social. Pueden, igual que hicieron, pagarle estancias en el hotel de Escarabote durante un tiempo, si no tienen pueden alquilar una vivienda, pero usted no puede meterlo en un sitio que está catalogado en el PSON como uso educativo. Yo no sé a nivel de la contribución lo que figura, porque a nivel de contribución lo que pondrá es la edificación que hay, describiendo las plantas de la edificación. Pero el uso de un inmueble lo determina el PSON de este municipio. Y en el PSON lo que determina es que el uso de ese inmueble es educativo. No es de vivienda. Ustedes... Pero entiendo que se lo salten, igual que han saltado todo, es decir, y lo meten en un sitio que, oye, ustedes dicen que es vivienda, yo creo que no debe estar catalogada como lo mismo, pero bueno, ustedes dicen que sí, digo que no, pero para eso están los técnicos. Pero sí que lo que es cierto es que ustedes han permitido a una persona entrar en un sitio que no se puede hacer sin ningún tipo de reglamento, sin ningún tipo de documento que lo acredite, sin ningún tipo de documento que condicione el cómo, el cuándo y por qué y durante cuánto tiempo y en qué condiciones entra o sale. Y esto es lo que hacen ustedes. Ustedes disponen. A mí me es igual que esta persona que ha creado una norma social. Normal. Es que es normal que una persona que se ha dedicado, que por desgracia y por sus circunstancias, que yo las lamento muchas, pero mucha otra gente tiene muchas necesidades y no por eso entra a robar a los demás, ni perjudica a nadie. Ahora, es normal que cuando una persona con su trayectoria, que él es el responsable de su trayectoria, porque parece que al final somos todos el resto de la sociedad culpables de sus males, pero él es responsable de eso, es normal que cuando esté viviendo a tu lado te alarmes. Es que es normal. Me decía, oye, podemos ser todos muy buenos, ser todos muy chupiguays, pero la realidad es la que es. No. Entonces, oiga, entonces ustedes tienen que ser responsables de eso. Ustedes tienen que ser responsables de, oiga, de hacer las cosas como lo han hecho y meter a una persona que realmente, probablemente y estadísticamente tendría muchas más posibilidades de tener problemas de los que hay, que al final es lo que se ha demostrado. Y encima ustedes lo han hecho sin ningún tipo de garantía ni control. Pues oiga, yo no vuelvo a decir que no estoy juzgando un tema de servicios sociales, si hay que ayudar a la gente, a quién hay que ayudar. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la ilegalidad que ustedes han cometido al estar disponiendo de unos inmuebles municipales que no requieren las condiciones que ustedes dicen que requiere para hacer una actuación que es totalmente ilegal e irregular. Y eso tiene que tener su solución política. Ustedes que siempre van de dar carnés de políticos, de buenos y malos, de corruptos, y oiga, es que ustedes parece que hacen lo que les da la gana. Y es que es más, es que encima se reiteran lo mismo, porque hoy me he enterado de que arriba en las instalaciones de protección civil hay alguien viviendo desde hace un mes y pico. De todo el día. Entonces, oiga, es que esto ya llueve sobre mojado. Parece que ustedes piensan que por ser los miembros de la corporación y ser los que están, pueden disponer de los... Eso no se puede hacer. Y nosotros protestaríamos y presentaremos una moción igual fuera quien fuera, por un uso irregular e ilegal de unas instalaciones municipales, independientemente de que el que lo use tuviera todo el derecho, tuviera sus necesidades, tuviera sus problemas. El ayuntamiento tiene que arreglar los problemas de la gente en la medida de sus posibilidades, pero que no puede saltarse la legalidad. Tiene que ser el garante de que las cosas se hagan bien. No puede después justificarse. Y después, oiga, una vez que lo hacen, pues lo comunicamos y lo echamos a la ley. Ustedes han hecho todo mal. Y eso implica responsabilidades políticas. ¿Entendemos? Somos conscientes de que no van a asumir ninguna, pues oiga, no reconocen nada. Se reconoce que no hay un reglamento y que eso lo han saltado. No pasa nada. Reconocen eso, ¿verdad? Yo vuelvo a decir, ahora reconocen. Es decir, tenemos una persona en las mismas condiciones viviendo en las instalaciones de protección civil, que también será una vivienda, probablemente. Yo no entiendo nada ahora. Pero bueno, ustedes, oigan, van así, disponen todo y bien, ya está bien. Yo creo que las cosas no son así. Y que la gente tiene derecho a saberlo. Y que nosotros tenemos derecho a recriminarlo. Porque al final nosotros nos los hemos puesto ahí. Nos han puesto ahí son ustedes y las formaciones políticas que nos han apoyado. Y al final la gente tiene que saber lo que ocurre. Cada uno que decida lo que quiera. Y esto no es un tema de servicios sociales. No nos lleve por donde no es, que no es cierto. No es un tema de servicios sociales. Es un tema de utilizar unas instalaciones y utilizar las cosas de una forma ilegal y irregular. Y eso es lo que ustedes han hecho.
que después ha sido quien le ha tocado ser, pues oiga, más a más, pero si fuera quien fuera, el problema sería el mismo. Por eso nosotros pedimos la reprobación suya y del alcalde, como responsable, uno de servicios sociales y otro como de la corporación. Y esto es lo que hay. Pero entendemos, sabemos que es lo que hay. Pero bueno, yo vuelvo a decir que al final, lo más sangrante para mí es que hoy encima me entero de que hay alguien disciplinado. Esto ya es que, oiga, bueno, no sé cómo calificarlo, pero que hay que ser educados, pero a veces eso. Aunque al alcalde le parezca mal que traigamos este tipo de emociones al pleno. Responsabilidad suya, evidentemente. Sí. Entonces, lo que tenemos que explicar aquí. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Y aprobamos, tenemos 6 votos a favor. Haremos un receso de 5 minutos.